جدنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاوورزن من صالح دمیجر بوای بینر هجا ام خلک کنویا برنامه هفت رنگ جوارا پیشکش دکن که دا هجمارک مجارن هنری و چاندی هنه به هیویما که بدله وبن ام برنامه خواهج کوبانیه و راپورتک ردوان بیزار دست پی بکن لباجر کوبانیه لناوندا باقی خدو یا چاندو هنره به دهان زاروک و جوان به ناونیشانا ام بتلین خواه آوازن آشتی دجنن تولی شبوهرکن موزیک بونو بر همین خواه پیشکش کرن. لسر وی دیکا ناوندا باقی خودو یا چند هنره نوت جوان و زاروکن بهرمند وستابونا ساله که به آلاوین موزیک و دنگین خواه لشبوریه که دا پیشکش دکن. اف شبوری یا چارانه و پیمانگاه و جین جبو برندکرنا مورال شاگردن خواه آماده دکه و او بجوشه که مزنتر لسر خواه کار بکن. مثلا چونی تدی هفته کس در قسم مقامی سال بکن سد جاره به حساب مال سکین آبیک جی یعنی کسی که تین آموران لیده دن جی سالی که وان بونه هنه کس تیده ساله کن هنه کنه 3 سالن من خواستم تفلوی که چی که نوان دا کسی که لواز ایدن فیر ببه اوک چی ببه وک هفشک چی ببه تاکو اوونه به وی آوایی هاتی آمده کرن شاگرد و ریوبری پیمانگاه و جین به گلک زحمتی و کسکرینکارا روبرو مانه چجی آلی جی پرورده و چجی جنبونا دستک مادی و روشا شاگردان یا عبوری بيلقون صعوبات وتحديات عم دبينن جي برتانجا مثلا نود طالبي بروبا بكي برشاتنا مثلا مجموعة زاروكنا بيشي دركاتي 5-6 طالبو باجي برما زحمتي دين تدي كرافاتنا انا قارمة دسارمايان دا ورقا آلات مثلا پر شاگردانا جمالك 3-4 شاگردان و 3-4 شاگردانا آلات اموره گیتانه دکرن ام مضطر آلات وانا مایی ام بامنینن مدبر دادی ساستنگی بگی بسپور موزیک حسین خانی و ریوبری پیمانگاه و جین دبیجه گورمان جوان اجدار خستنا شبوهر کن اوه و شاگرد خودوار موزیک دا با اوه که اکادمیک پیش بخن و او جبو سبروژه کار دکن و گانبن بگیجن آسته که و ارکستره که بریوا ببن یعنی ام هیرو انجام ناگرن بلکیم لوازه بلکیم تریناکه بلکیم تکنیک تریناکه بلکیم آسته ما تریناکه كمان ما امور ما بروفيسيونال لأما ام 5 سال ضد خبتن اف زاروك مازن به هيرو 10 سال 15 سال به فير به باش برنگ اکادمی ام به ارکسترا تفکرین که ام کمانی آواکن جزاروك و جوان بی باشه ددمن داویدا فیربون لسر آلاو موزیک د ناف زاروك و جوانان دا بلاویه و هجمارک ناوندن هنگرنه لکوبانی آوا بونه پیمانگاه و جین که در سال 2019 دا جالی خانی و هاته وکرن یک جوان ناوندانه که به درفتن سینوردار هول دده جیان هنری لکوبانی گش بکه رضوان بیزار دنگ امریکا کوبانی بری چند روزان لآلمانیای هجمارک جوان کرد کنفرانس که گفتگوی زانستی لدارخست به ناو کنفرانس جوان سربخوی کردستانی لدیاسپورای که گلک مجار درخستن روجوی دناو دجی موزیک مدیا جواکی و ورزشی تشت بالکش و تایبت دوی کنفرانسی ده او بو که بشتار تنه به زمان کردی آخوین آخفتنا به کردی مرجک بو جبو بشتار بونا ده پانل کنفرانسی ده جبو که ام بهتر رونی بدن سر وی کنفرانسی و آرمان جنوی نها چالکوانا کردستانی و من لینوایی جوالات نرویج بریا سکایپ به مرایه دم باش و من خان وکو اندام و بشتر بویه که وی کنفرانسی تو دکاری به کردی قال آرمانج و مبست و که پشتگیری وکیریه جبو دارخستنا وی کنفرانسی ده؟ گلک سپاس رزدار صالح ایوار باش گلک سپاس بو وی درفته گلک سپاس بو دنگ امریکا و کارمندن و دنگ من باشته دنگ تا گلک باشه فرمو بله گلک سپاس بری کو اج بیر بکم براستی جی از دستپکی به دستا ریوبر بدما ناساندن هروسا سپانسور ما کوات ناف آخافنن خدا جبیر نکم شخود دستا که ما یا ریوبر هیا 6 کسان پکته او جی رزدار سیروان ریناس یادو رحمانی روجدا یاشک رزان عبداللهی کاردو اسپاندر هر روزا اجیته دامه
والآلية دنجي شفاد 6 سبونسور المين قالك هجا هبون براسي جي او جي جواكا كرد لألمانيا باشتر جيتي ناسادن وكا كردش جماينده عروسا روناهي و روشن بدرخان ابانا جي 6 سبونسور المبون كو او جي سربخوا و بلايانن ارمان جمع براسي اوابويا درفتك بدروس كرن كو جوان كردستاني دربي ام بجن سينور نافچه ين هريمي ين زاراوي آيني ام بجن جندري ايديولوجي و بارتياتي لهفدو كوم ببن هروسا ارمانج اوابويا كو تورك جوان سربخوين كردستاني بي آبا كرن و تايبجد نابرا جوان ام بجن ان چالاك ان اليت دا دوباره جدا جدا داشت تجی دست به که دست نشان کرد ام بجن ورزش داد هنر داد تورنجواکی دا ام کان بیشتر زیاتر جیل سر ام بجن پانل هنگی دست نشان بکن باشه و من خواهم لی همه اگر هون پانل وها اکادمی بره و ببین ین زانستی بره و ببین گلو اف زاراف یعنی جی ام بجن کردی بگشتی جی به هر دو زاراف این خواهی سرکه کرمانجی و سورانی تیراوی که دکن کون دکارن به تشتکی به ترمینولوژی اکادمی زمانی کردی دوان پانلان دا بکار بینن؟ دکارم ویگی بجن براستی هنگ پانل مهبون دو دمجمیر درباز جید کرن بناوروک و بپرسان درباز جید کرن مب هیچ شوازه کی ام بجن نه زمان داگیر کردن هاتیا کارانی نه زمان بیانی هاتیا کارانی زمانی که گلک خوش هر کسک با آزادانه به حزاد دلی خو به زارا و خو آخفتی براستی هبرامی هبویه ام بجن کرمانجی هبویه سورانی هبویه کلهوری هبویه و براستی جی پر بریکو پیکی جهاتی انجام دان یعنی هیچ شوازه کی ما پیوستی زمان ام بجن داگیر کردن یعنی جی بیانی نبویه کو ام بکاربن ناوارو یعنی جی کنفرانس بگشتی بری و ببن واز پر باورم ده پیشاروجی دا ام بکارن به کنسپت دنجی کنفرانس خو انجام بدن باشه و من خان یعنی ام بجن زمان کردی لاوروپای و دناوان جوانان دا رنگ اف کسن پانلیست یعنی ام بجن خو آماده کرد بنجیرا حس کرنا زمان کردی لناو رواندا کرد بگشتی لاوروپای چاوه و گلو حاضر بونا وان کسان چقاس پانلین و حس کرن و چقاس دا خواز هبو کون بردوام بکن کنفرانسین وها از راستی بجم بریا کو ام بجن پانل دست بکن هنکی ترسامن هبو هنکی سترس هبو مگو براستی جی اف جوانن هنه زمان وان تیری دکه کو ام بجن پانل کی 20 خولکی گل هر یک کس به آخافتن لبراستی جی مجار ما همو هر 4 پانل ما یعنی جدما خو گل زیده ترج در باس کر پر آزادانه پر بخوشی پر بریکو پیکی براستی جی بزمانه کی گلک خوش دولمند یک کردی هات بره و برم بکشه و از پر باورم جی کو پیش روزی دکاره جی بکشه به انجام دان بله و من خان از هنکی ورم سر ام ببیجن چالاکی انت این تایبت لسر مدیا جواکی و یک وان پانل وجی بوار مدیا جواکیه یعنی گلو از گلک جاران تد شوپینم توها دخوازی هر تشت بریک و پیک به هر تشت به کردی به کردستانی به افجی گلو هنک وها تب ام ببیجن تندبونه تاوانبار ناکن کت گلک یعنی کردکا تندی ده هلوستین خدا از هیوید کم تو هنکی درفت بدیم از چند گوتنا دورده ببیجم جبر کو پرسکی گلک خوش براستی جی شخوا پر جار جمرهات یک گوتن رادیکال یعنی تندرو بله گرنگ براستی جی رزدار صالح یعنی جداهی دوی نوبره دا بکرن که کی جمره دی بیجا رادیکال یعنی تندرو اگر اوروپی یک جمره ببیجا رادیکال جبو من نتشتک سیره جبر کو اوروپی یعنی امریکی یک جقوناغ ام بیجن دولت بونه و سروری سیاسی درباز بونه جبرویه که گوهرین سر ریتوریکا وانج دهاتیه کرن بو وان سیره دماز بیجم دجیانه دا یک ارمانجا من هیا اوجی دولت بونا کردستانه بله جبو من سیره کو اگر کردک جمره ببیجه رادیکال کردک کو هیچ جورک ده سلاف یعنی ام بیجن سروریک لسر آب و آسمان خدا نینه هر روز زلاجی نینه کنگ دوی دستلات به دست خواه بینه بسیار من براسی جی اوه چه ماده شیار کرن خلقی ما کو او خاک یاوانه او آسمان یوانه او ثروت بن عرده و سر عرده آوانه او زمان ایوانه چه ماده او یک
ev yek weke radikalizm lihedîtin. Bi hezra min bi mixabinî ve xelkê me bixwe di pejirandina dagîrkarî û bindestiyê de pêngavên mezin avêtine. La em bêjin diasporayê her Kurdek bi rastî jî ev yanî kêşeyeka gelek sereke ev xwe van civakan fêr dikin ku tiştek heye bi navê em bêjin Kurdê Iraqê, Kurdê Îranê, Kurdê Sûriye, Tirkiye yan jî Kurdistana filan dewletê filan tu xwe çawa pênase bikî dêpî çavî bihiya dîtin. Ez xwe bi rastî xwe radîkal nabînim lê mirovên neşyar mirovê di xew da giring e bi dengekî bilind û bi zelalî bihête şiyarkirin. Te behsa dewletbûnê kir. Ew dewletbûn çi qas ji bo parastina zimanê Kurdî giring e û heger dewletbûn nebe yani em dizanin şert û mercên siyasî niha gelek asê ne û zû rengek Kurdistan di salek û 2 sal û 10 salan de jî belkî çê nebe li gor xewnên te wekû çalakvaneke Kurdistanî. Parastina ziman bi çi awayî tê kirin? Gelo zimanê Kurdî berê hatiye parastin lê pêwîst e ku karekî gelek jê re bibe ku werê bihter werê parastin eger tu Kurdî bersivan bidî. Ez tenê bi çend hevûka bêjim ji xwe ez bi zimanê Kurdî jî dayî bûme û ez dê bi zimanê Kurdî jî bimirim. Lê ji bo min ziman wek emrazek bikartînim. Ku sibe bibêjim ez xwediya Kurdistanê me. Ez nikarim bi rastî bi zimanên dagîrkeran yan jî bi zimanê İngilîzî û Norwêcî sibe bibêjim ez xwediya Kurdistanê me. Ji ber wê yekê bi rastî jî heye ku ez sal bim ez ê zimanê Kurdî biparêzim û ne tenê kurmancî aniha jî ez hewl didim bi rastî zazakî jî fêr bibim. Ez hewl didim hewramî û kelhûrî jî fêr bibim. Ji ber ku ji bo min şerm e ez herim hemberî netawa xwe en nikarim zaravayên cudayên Kurdistanî biaxivim. Ji ber wê yekê ji bo min bi rastî dewlemendiye serfiraziyê demaz bikarim peyveke zazakî kelhûrî hewramî goranî fêr bibim. Belê. Gelek spas ji bo dema te bi rastî em berbidawî ve diçin rast e ew pirbûna zaravan dewlemendiye ji bo Kurdan eger were bikaranîn bi awayê wê durist lê eger her wiha her zaravek li aliyê xwe bibêje ev ya Kurdiya durist e ez bawer dikim ku rengê ew gavên bêhtir û bêhtir jê re pêwîst bin heta ku ew em bibêjin yekbûna zimanê Kurdî bi ser keve. Her hal mijar dûr û dirêj e em ê hêvî dikin ku demên pêş de jî em dema çalakiyê û hebin wan bikin mîvan veman lênevayê tu ji çalakvana Kurdistanê tu ji Nerwîjê merabî gelek spas ji bo dema te. Her biş spas. Sînemaya Tirkiye an jî Yeşilçam demeke dirêj e çalakiyên li ser pîşesaziya fîlman û çanda sînemayê di kolanên İstanbulê de dihatin darxistin. Kurdekî Bedlîsê bi navê Beyrem Çelîkê ku ev 30 salên li İstanbulê ye xwediyê qehwexaneyekê ye bi navê Yeşilçam Kafê. Eyûb Demîr bêhtir zanyarî hene. Sînemaya Tirkiye an jî bi navekî din Yeşilçam. Demeka dirêj çalakiyên li ser endüstriya fîlman û çanda sînemayê di vê kolanê de bicih dibû. Ji sala 1960 heta demên dawî jî sektora sînemaya Tirkiye di vê kolanê de pêk dihat. Lê piştî salên 2000 sektora sînemayê cî gorand û vê kolana Yeşilçamê jî wek nostaljiyekê derket pêş. İro ev taybetiya berê nemîne jî lê di warê nostaljiyê de Kurdekî Bedlîsî Bayram Çelik ku eva 30 salê ku li Stenbolê ye. Vê afirandina sînemayê bi Yeşilçam Kafeva di nû da vedijîne. Çay kahve em firoşun. Şimdi müşteri me zaftin. Avulci çoğu artistler hem imirin hene. Yek 4-5 hep heye hene. Avulci tenle he. Kompanyayên fîlman pêşî li vê derê bû. Aktörün hemû sereke wek Yılmaz Güney, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Kemal Sunal, Cüneyt Arkın û her wekî din pirê wana dihat vê derê. Aktörün berê Ziya Çirkin, Necdet Gökeş û hûn yên din jî hêjî tên. Em Yeşilçam navê Yeşilçam kevtin ku hemî lihabûn awil artist Cüneyt Arkın'dan, Yılmaz Güney'den hemî lihabûn. Me ismi wî Yeşilçam değiştirmiş girin. Dîsa hatin hemî lihabûn.
تن لها لیزن تلویزیون قهوه چای تخون مجول دبن Aktör sinemaya Necdet Dökeş bi xemgînî behsa berê bikecî lê ew dibêje bingeha dîroka sînemaya Tirkiye li vê derê pêk hatiye. Yeşilçam 62 senesinde Navê Yeşilçam di sala 1962 vir da tê bikaranîn. Aktorên sînemaya Tirkiye tevayî dihatin vê derê. Hemû kompanyayên fîlman di vê kolanê de bû. Xwedê rehma xwe li wan bike gelek lîstikvanên bi nav û deng ev dem di vê kolanê de hevdû didîtin û ev der jî bû wek sembola sînemaya Tirkiye. Bayram Çelik kêfxweş e ku van hunermendên berê di Yeşilçam kafeda tîne bahev. Ew dibêje demekê ji bo me xiyal bû ku em ewan bibînin. Lê ana em ewan li vê derê dikin mêvan. مشتری ما همین من ناستکن از وی ناستکن همی yani hem bir lahat tahtın lahat lezin çay txun sohbet kirin hatta var la runuştun için ten yani her roj lahabun Yeşilçam bingeha sînemaya Tirkiye'ye lê em dizanin ku di vê sînemaya hanê da babetên Kurdî gelek zêdene. Derhêner Kazım Öz dibêje ku di nav sînemaya Tirkiye'de sedan heftê babetên Kurdan derdikevine pêş. O Yılmaz Güney wata ku em didin berçav wek hunermendekî Kurd ciyekî gelek balkêş digire. Ji bo wî jî sînemaya Kurd jî di nav Yeşilçamda ciyekî girîng derdixîne pêş. Eyüp Demir, Dengê Amerika, İstanbul. Li wanê stranbêj Neslihan Edîş van hefteyên dawî li ser medya civakî bi strana Çemê Sînaniyê deng da. Ew stran li gor lêkolîner Zeynep Yaşê beriya 108 salan ji aliyê hunermendê Suryanî Xosrof Malool ve hatiye gotin û stran herî kevnara Kurdî ye ku careyekê li ser plakê hatiye tomarkirin. Edîşê strana kevnar bi dengê xwe yê xweş careke din bîra hunerhezan aniye. Ev videoya stranbêj Neslihan Edîşê beriya çend heftiyan di dema mêvandariyekê de nişkê ve hatibû kişandin û li ser medya civakî hatibû balavkirin. Wê di demek kin da bi vê strana Çemê Sînaniyê ve li ser medya civakî deng veda bû û hezaran kesan eciban dibû û li ser malperên xwe parvekiribûn. Cem Sinaniye kul bikeve mala bave xizaniye hevara xude Edîşê li baxçeyê Qeleha Wanê çîroka vê videoyê û ev strana kevnar bo dengê Amerîka ve got. یعنی ما ویدیویی که خدایی کشه و راستی هم سر بالخونه رو نشته و مچاوت خوار حوالا گفت سرانه که ویژه جمع سینانیه و گاوی هات بیرامن و مگوت گرک تشته خواشی من راستیشی و دنگ بیجش بو ما همی تشتای جدایه یعنی چند امسرانی نو گهتار بکنجی دما دنگ بیجی مروف گهتار کرد مروف شخوا حتی دلی خوا هیست کردن یعنی Strana Çemê Sînaniyê ji aliyê lêkolîner Zeynep Yaşê ve di arşîva Kolombiyayê de hatiye derxistin. Li gor lêkolîner Yaşê, ev stran beriya 108 salan ji aliyê hunermendê Suryanî Xosrof Malool ve hatiye vegotin û strana herî kevnara Kurdî ku cara yekê li ser plakekê hatiye tomarkirin. Pişbîlî ku serî de hatiye yani cara evvel hatiye tomarkirinê jî pêvetir بحث بلنگازیت کرد بحث فقیریت کردن Edîş her wiha bi dengê xwe yê hêja stranên Ermenî jî vedibêje. Yelatani tapkelatsi Langov zargiz yertebatsi Gulom tuncel salatsi Edîş ku li zanîngeha Wanê beşa muzîkê dixwîne û ev sê çar sal e wek profesyonelî jî di nava Koma Aryenê de cih digire, dixwaze bi taybet ser stranên Kurdî û zimanên dinên rojhilata navîn bixebite. Zimanekî dî jî zimanekî rojhilata navîn bêjim ev ziman jî ev muzîk jî dengê me yetin. Ji xwe ez ê dengbêjiya jî bêjim.
بلاس حسكم هند موزیکی دیجی بکم یعنی ادیشکو پشت هزا مدیا جواکی و خواستکن شوپینرین خوین بو ستران کونار دید او ده هول بده کو لگل خباتین خوین اکادمیک لگور داخوازن گودار و شوپینران جی تف بگره. عارف اصلان دنگ امریکا وان. شریف محمد پیشکشوانکی جه عفرینیه به سالانه برنامه که جواکی پیشکش دکه که دا لگندو هرمین کردی دگره و بحثا دیروک چاند و کفنشوپیان دکه. وی سرپیهاتیا گریانا خواه یا لگندن عفرینه ده پرتوکه که دا بلگه کریه و او هنجی لهرمین کردین دن دگره. نوروز رشو بهتر زانیاری هنه. ام لسر جای لیلونه شریف محمد پیشکشوانکی جعفرینه مهرکه ویا تایبت دراغاندنا کردی دل روژاوا هیه او جه 13 سالان ده برنامه آخو ولات کل سر اکران تلفزیون کردن سوریه ده پیشاندان پیشکش دکه شریف ده برنامه خوده سردانا گندن هرمین کردی دکه و آگاهیم بالکش به تماشاوانان را پارو دکه جبرگو تایبت ام بجو ولات ما آتی داگر کرین چند ما روز بروزه ون داده به کرد ما باوری خواب زمان خو ندکن شما جبرگو زمانی که دندخینه جبرو مخواست ادرباسی ناف گندابم شریف جسال نودی ده بجداری شاهی و نوروزان بویه درکتی سردکان و لگل هنرمندان هل بست خواندنه و برنامه هنری تومار کرنه ده برنامه آخو ولاد دا شریف نتنه لگندن روژ آوا گریه لیوی سردانا پرچه دنین کردستانه لعراق و ترکیه کریه و حتی با اناتولیا ناوینجی چویه 100 سالنه کردستان پرچه بویه لیده چی ام بجن هینه مروفی هفنه هفده ناس دکن یعنی داندستاندنی خوی جناب هفرا کرنه جبو هفده وندانه بن دگریان خدا لعفرینه شریف گلک کفنه شوپی و تایبت مندین چاند و کلپورا جای کرمنج برهف کرنه او ده پرتوکه که ده بلگه کرنه شریف ده بیجه کو پر گرینگه گل عفرینه کتیه بندست داگر کریه خودی لچاندا خودر کفه و نفشنو کو دورج جهوار خو مازن دبن دیروکا خو ناس بکه دا کونه اجبیر کرن مرد چه قصبه خبته روشنبیر به روزنامه‌وان به هنرمند به ملت مد به یعنی ام بیجن هر کس داری خدا بخبته مل اف چان وندانه به جبرگو هرم ها داگر کرن گلک امیر داغی دموگرافی چی بو لگرک ام جی نبن آلیکار به تغییر دموگرافی را اف 13 سالن شریف محمد کل صدان گندن کردی گریه به کمیره برنامه آخو ولات گلک چیروک و آگاهی جکفن شوپی و سرپیهاتین کردان برهف کرنه لی جاوه ویلوه یکیه که حمو گندن روژاوا بلگه بکه نوروز رشو دنگ امریکا چاندا چکرن و بحواندنا تزبیان لناف کردان پرکوناره و گلک کسان گریدانه که تایبت به تزبیان و هیه لقامشلو لبازار تزبیان محمد تزبیچی یک جه کسین شارزای دوار ناسکرنا جورین کورین تزبیان ده زانا عمر راپورتک آماده کریه محمود 24 سالی توی تمن خونی بچوک هسته هری زیرک یه تزبیانه لقامشلوه وی اف کارج باوی خو گرتیه اف 10 سالن دناوا موریک تزبیان ده روژا خود قدینه محمود همو جوره كفرين خوزایی جين چیکری ين تزبیان ناز دکه طبعا دم که اجتماعات بيشي تسبيكي ده تشتكي در ندخست شاوا ناس بكم لايلون بولستر سندلوس ألماني عنبر عاج هستي كوك ولا ضبة ولا يسر قزيزة ولا يسرة مرجان ناسکرنا جوره کفری موریکن تزبیان نرخوی دست نشان دکه لو ما اف ناسکرن لگل هر کسی تونه و هگر دو کس لسر تزبیه که دناف برا وان ده ناکوکی چه ببه و یکسر بری خوابدن محمود که بزانبونا خواه جوره کفری موریک تزبیه دست نشان دکه گوتنا ویجی خواه جه باوریه
اف عیناک جی عنبر بولونی شرطی گوتن كهربان اورجينال بس كنت تشوطينه تكزره وقت شلو هريت كزره بهناوي نيزيكي بهنا بخوريت عيناوي كامي فيشي بركاميري بتجربين بس تتشوطين فورا وقت كزراندني كنت بهنت كده بهناوي ناكي نيزيكي بهنا بخوري چاندا هلگرتنا تزبیان چاندکه پرکفناره دروجلاتا ناوینده او دیاریا هری بدو و جوانه لگل کردین سوریه چاندا لی آسیبونا تزبیان جی هیه وک آپی حسن هفته سالی گو هر تزبیه که هلدگره تکس و کسک هبه و تزبیهش دستی وی بگره و لی آسیب به جارك يولد كرم فيد ونسم ونك جاميرك وكسم قرت دموتشي قدحك چای توتن و تزبی افسی تشتنگو و دسته هر میرکی لی چایخانه که قامشلوده مروف ببینه فروشکارن تزبیان ین گروگ جی هنه گل چایخانه به تایبتی لهف کوم دبن و البر و خوارنا چای بازارا تزبیان دگرینن لسر کولان جی ماساک بچوک تیرا کاری فروتنا تزبیان دکه لبر چاوی در باسدارین کولان راخستی و دالقان دینه علی حسن گو دناوا بازار ده بباوی شیرگو تین اسکرین افسیه سالن بیکاری دیگه ونهار بقام شو مثلا هنا تسبح جم يكيا دبيجيا كاركي من يا بابي كاركي من مثلا يكون حقي هناك بركي $10 بي $1000 بدي نبرش احتفاظ بيت كاب كم هنا رما كم يعني بصدي صدايا متریالن چیکرنا تزبیان جی ایران ترکیه و شامه و تین قامشلو محمد بخودی پروژه چیکرنا کارگه که چیکرنا تزبیانه گو که ورن وی ین دسپیکانه بینه و به دست خوال سروان کار بکه داکو بکه تزبی زانا عمر دنگی امریکا قامشلو و به وی راپورتی ام دیگهن داویه حفترنگ یا وی هفته تا جارک دن از صالح دمیجر خاطره خوشبت خازمو بمینن دناف خیر و خوشیه ده